Kileta konago kogwan Jesu ame o Jesu ame kosi Yahuba
Simeni ngetinyawo. Thank you, Jesus. Oh, shaka pandos. Avula umlomo wakho. Tshele baba enkulunkulu ukuthi ngiletha kuwe Nkosi. Lesimo lengibhekene naso ngisiletha kuwe Nkosi. Awuvula umlomo wakho utshele uNkulunkulu. Lesimo lengibhekene naso ngisiletha kuwe Nkosi. Lesimo lengibhekene naso ngidana sokuwe Nkosi. Egama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lalelani moya ebumnyama wonke longenela kulendlu akethi kumuntu kodwa awuthe kubabe enkulunkulu. Babe enkulunkulu unazo zonke impendulo. Ngegama likaJesu we pull down the strongholds of the enemy in the name of Jesus Christ. Sehluleki sonke amandla ebumnyama. Hey Lord Jesus. Babe uNkulunkulu akekho lofana nawe. Babe lonemandla. Babe lophila phakathi. Sesiletha kuwe manje. Sonke simo. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Mwawe kukhula. Awunamandla. Mwawe kuhlaselwa awunamandla. Mwawe buphuya awunamandla. Sesengihlala konke etandleni taBaba enkulunkulu lodalela izulu nemhlaba lonemandla emhlabeni nasezulwini. Khulume kahle wena baba wathi asikho sikhali lesiqijelwa thina lesitawuphumelela. Wasilela ulwimi loluzivukekela utakwahlulelwa ngoba lokhu kulifa lethi ngeke utakho simakazi. Usithe wena babe ku Jeremiah 1:12, you watch over your words to perform it in the name of Jesus. Psalms 50:15, usithe wena nilahlele kimi ningibide ngesuku lwenhlupheko ngiyawunikhulula bese nini niyangithumisa. Sithe kuwe ke baba sibita lakho ligama. Ingani masibita lakho ligama. Emadolo onke ayaguqa netilimi tonke tivume tili Jesu Kristu inkosi. Baba wethu longcwele thatha indzawo yakho simakathe. Yenda kuthanza kwakho ngathi in the name of Jesus Christ. Uthithe wena baba 1 John 5:14 sinesibindi. Masicela lutho kuwe ngokwenzandvo yakho. Wena baba uyasiva njengalo sathi ukuthi uyasiva kunobe ngabe yini lesinayo lesicela kuwe sesinako esiyemukela semukela khululeka kwethu la kulendlu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Esiyemukela semukela ticelo tethu tiphenduliwe la kulendlu egameni lika Jesu Kristu. Esiyemukela kuvuswa kwetimo lebetifile kulendlu egameni lika Jesu Kristu. Esiyemukela baba wethu ongcwele kwethwalwa ngemandla sewelele ngesheya egameni lika Jesu Kristu. Ngegama lelinemandla lo lethi sathane ngeke sibe ngiko
right now sesingiko egameni lika Jesu Kristu lokulebeka singeke sibe nako right now sesinako egameni lika Jesu Kristu lengo babe siyabonga ubani inkosi longalinganiswa nawe bonkulunkulu na kubo bonke bothixo ngosakekho lofanana nawe thatha luthumo nkosi lifanele wena namhla ekseni in the name of Jesus Christ babe wethu ngcwele siyathi thoba phambi kwepresence yakho simakathe in Jesus mighty name shayela uJehova thandle egameni lenkosi. Thank you Jesus, thank you Jesus. Psalms 34, Psalms 34. Psalms 34 verse 4. Ngakhuleka kusimakathe wangiphendvula. Wangikhulula kuko konke kwesaba kwami. Lababheka kuye bayamamatheka. Buso babo bungeke budliwe ngemahloni. Ngangingumuntu losihlupheke. Ngakhala kusimakathe wangiva. Wangisinzisa kuko konke kuhlupheka kwami. Oh my Jesus. Oh kholwayo indodana unokuphila okuphakade okholwayo indodana unokuphila okuphakade wendlulile ekufeni ungenile ekuphileni akasayi wendlulile ekufeni ungenile ekuphileni akasayi Mvumeleni bana bakethu imizuzwana nje sikhulume ngalendzaba la ibeka la enhlitweni yami uNkulunkulu ubeka indzaba lethi life is about faith. Impilo nje ingekukholwa. Singakakhulumi ngebantu labakholwa nje kuNkulunkulu but impilo nje generally ingekukholwa. Sanibonani bathandwa benkosi. Impilo nje ingekukholwa. Impilo ingani kodwa? Noma ukholwa kuJesu noma akukholwa kuJesu but impilo nje ingani na? Ingekukholwa. Kuvuka uye emaplanini akho is about faith. Kuvuka ungene emotweni yakho ushaya isikhiya uyelela uyakhona is about faith.
kusukuma nje uye lapha kule situlo ufike uhlale la kule situlo. It's about faith. Kusile situlo sitangifana. Ngiko-ke simakathe bese ukhuluma emagama athi nalolungile wami naye ke uyawuphila ngani na ngekukholwa. Indvodza lengakholwa lamuhla nje loku nje lamuhla loku nje sikule season isizini kwekuthi seliyeduma sekunjani lokulanza lenye indvodza ayilethe la ekhaya ite ulebethela. It's about faith. Kuphatha into ukhulume kuyo ngoba ufuna kwendele lokuthi ite. There is faith. Labanye baye bangihumushe wrong nangethi mina ukukholwa akusho ukuthi sengikholwa lamuhla ngoba sengiphatha iBhayibheli. Bengivele ngikholwa ningakaliphathi iBhayibheli. Kuphatha imphanze yesihlahla mesaka. Phatha nje imphanze yesihlahla mesaka bakhona lapha amadeko mesaka. Uphathe nje imphanze ngoba wathi ukuthi unemaqalo. Phathe nje imphanze ligama lokuthiwe ngiphunyuka bemphethe. That is faith. Futhi faith and prayer goes together. Hallelujah. Hallelujah. Kuphatha nje imbanze ngoba unemaqala ufuna ngemaphoyisa ukhulume kuyo. That is faith. And lokukhuluma, that is prayer. Uthandaza kulendvo. And imvamisa akukusebenteli na ukungabada kwawena. Lendvo yakho ayikusebenteli na wenda njani na wingamada. Ngikhumbula sinemacala eBig Band 1978. Bengisebenza khona 1978. Nekusebenza ngiqale nga 1974. Ngahola 200 rand. Ngathola bengihola 200 no kunsi 200. Kusho ukuthi bekungibani? Ebo 20 rand. 200 rand. Yebo, wawusathola ibhluko la 15 rand. Ibell bottom. So kwangu20. Sasinemacala lapha eMkhiwa, sinemacala. So masihamba sifuna ngemaphoyisa. Siqale sikhulume la kulento. Sengiyaphuma manje. Wena mphithi uyobaphitha lamaphoyisa langatiko waphithe. Lokungenani liphoyisa leli kukhulu ukhuluma letifiso takho lekufanele tenteke kulendvo. Nakunekwenteka wena mphithi liphoyisa leli ngatiko lihlakade wena hlakaza. Aliphathwe ngumchamo uhambe leyo chama ngitokwehlula. Wena phunyuka uta ukuthi nasemphitha aliphithile bese ungenda ngiyaphunyuka. Kukuthandaza lokho. Emva kwako kona sekwentekile sengingale ngiphindze ngibuya kuko washaya mphithwa. Sekubonga lokho, that's a praise. You praise the thing lophethe. Yabona abantu labangakholwa bayadada itinto tabo manje. Bese kuthi thina siyafunisela nje. Bangiva ke mnebantu kuhambulena ngithi mina nangifika la kholweni akusho ukuthi ngafika ngathola lokunye ekukholwa. Ngeda nako kona lokwa mane ngashintsha le object ngoba faith has got an object. Ngashintsha lokho ukuthi ngikholwe lendalo ngase ngikholwa kumnikati wendalo.
So le ngqondo yami yasiyaguqulwa ngiko phela Romans chapter 12 verse 2 athi ayiguqulwe le ngqondo yenu yentiwe ibe yisha. Yasiyaguqulwa ke le ngqondo yami ukuthi wo lamuhla mina la sengiphethe lokungethulo kwaloku lebe ngikuphethe itolo ngoba itolo bengiphethe indalo kodwa lamhla ngiphethe umnikado wendalo. Ngiko nje ngingeke ngidihlanganise letinto atiditshaniswa. Adithi manje ngeke nje ngiqhoshelwe ngumuntu mina angikhoshele ngekungiloya kanti usetawusuka hamba lanze umuthi kulomunye umuntu alanze indalo kulenye indalo abuya aphethe indalo Solomon ngishiya la nginemdali ngiphethwe ngumdali ngiphethe umdali lo mehluko lo mkhulu kakhulu. Le ncwadi ya Psalms 34 ibhalwa kuthiwa lona ngoDavida abehlabelela Davida ngesikhathi aqoshwa boSawuli abafuna kumbulala. Sima uthi ke Davida ngangisihlupheke. Kubhalelweni lokho? Kubhalelwe letinye tihlupheke letawuhlupheka. Aningiva. Kubhalelwe lomunye lotawungena kule nkinga ngangisihlupheke kodwa ngakhala kusimakathe. Simakathe wenta njani na? Hamba mana muhamba ufunde Psalms 50 asabe sofunda nangeverse 15. Ngesikhathi David athi ngakhala kusimakathe kusho ukuthi ngesikhathi ngiyokhala ngakhala ngikholwa ukuthi utawungiva ngoba iyahlupha lenvo yakho yokudala utozama akuzanywa kuNkulunkulu nje akuzanywa. Ungezama nje vele kuboshode uhamba ubefa nje babithwa nathi inhlanye ungezama but kuye awezami kuye wenti njani na asenzami kuye. Hey man fune kulungele ngqondo ukuthi sengide kuye ke manje hayibo akwezanywa kuye yena akushiyo ukuthi unemandla kodwa ungemandla. Siyezama etintweni lekuthiwa tinani na tinemandla kodwa kuye ngoba akushiwo kuye ukuthi unemandla yena ungemandla. Uyawubona lo mehluko ukuthi ungezama etintweni labakutshele ngathi ukuthi tinemandla kodwa ngeke wezame kuNkulunkulu longemandla futhi angenda noma ngabe yini futhi kude lokungamvimba noma asatawusita wena akaceli kulomunye umuntu. Simakathe nakade usita wena ucela kuwe ngiko phela athi ngiyangiconcotha ngime ngasemnyango ngenda njani akaceli nje kulomunye umuntu ucela kuwe wena lohluphekile nakade usita wena. Psalms 50 uma ufunda lo verse 15 uthi khala kimi ngathi khase kuhlupheke. Hey lalela la uthi ngangisihlupheke ngakhala kusimakathe wangiva uthi khala kimi ngethi khase kuhlupheka dawu kwakho Ngiyakukhulula bese uyangithumisa. Mambala akasho ukuthi ngidawezama uthi ngitokukhu uyabona amagama la ngitokukhu wena kudabe suyangithumisa akasho ukuthi ngidozama ukukhulula. Uyamkhumula ni Jesu nakadibana na Petro. Petro songeboleka umkhumbi wakho. Petro ngeboleka umkhumbi wakho. Petro uyameboleka umkhumbi Jesu. Nakasamebolekile Petro umkhumbi Jesu uyakhwesha esicukweni ngoba besitamgqoba ngoba labale bangale ngemuva abamboni. Kana bemfisha Jesu. Lesituku sinengi kakhulu manje nabala bangemva bafuna kuyofika kuye bambone.
So batawunyathela nabagcine bagqoba yena ngoba la kuselwa ndlela ye Petro akunikele umkhumbi wakhe wamnika wathatha umkhumbi wakhe wakhweshela lapha kuzatibone lapha leticuku awu ameni wasiyathi shumayela wathi shumayela ticuku emva kwasacede kutishumayela wathi Petro sengiyabonga mfo nanga umkhumbi wakho sengiyawubuyisela thatha umkhumbi wakho bese uqhubekela lapha emantini ekujuleni ubambe tinhlanzi lalela la uwente njani akasho ukuthi yePetro awuphinze ungene wezame uthi yePetro qhubekela lapha ubambe kusho lo adala ifish ngena lapha ubambe bamba simakade nakakhuluma nemuntu la ivini lakhe njalo ngikhuluma njengomuntu othandaza kuba khona into lephikisa wena simani uyakhuluma nje msibu uthi uyathi le yami inkinga lalela la awilinganisi inkinga yakho naNkulunkulu ungabantu utilinganisele wena nenkinga yakho but awuthathe inkinga yakho bese uyilinganisa naNkulunkulu na Petro nakuthiwa qhubekele ekujuleni ubambe kuPetro indwe leyefika kwafika kokuthi nifundzile I'm a professional fisherman angisima chansana and I know the rules of fishing ngiyadanga what am rules of fishing kuthi nje by this time sekuthi ifish lengayibamba manje sekusile sekunesithunti semuntu ifish nje vele sevela ibaleke ngekwekufunza kwamlalela la uma ngabe ufuna tindvo takho uNkulunkulu susa le logic fundo yakho ilogic lwathi lwakho lolufundiso somewhere angeke ute nalo uNkulunkulu bese ugatsa kuphumelela ngalo masinyane Petro mayicabanga lokho kwase kuyefika futhi ukuthi no man no ngoba kwafika la Petro kwathi no asomtshele wamtshela hey yenkosi la stokutshela shikane ke ebusuku bonke la ngesikhathi lebesifa sekubamba timfish according to my profession nyalo seku impossible ngesilungu seku impossible ngoba lokho abantwana kwanamhlanje kumusho ukuthi akunanza banathi thina sithi seku possible possible na possible kuyafana lento sengeke kusenteka ngekwelogic ngekwefundo ngekelwati lwasemhlabeni ngeke kusenteka awusingimtsheli yenkosi shikashikeke ebusuku bonke kwaze kwasa asikabambi lutho lapho masinyane hallelujah Petro oh my God ngathi ngamuva Paula nakathi moya lwengcwele uyasisita nasebuthakathakeni kwethu masinyane wasuyangenelela mongcwele wathi Petro ngibani lokhuluma naye ushikashikeke ebusuku bonke bekhona yini ushikashikeke ebusuku bonke live lakhe belikhona yini wasuyashintsha Petro wathi ngenxa yezwi lakho once you align yourself with the word of God, you will never go wrong. Wasiyat align masinyane nje wathi correcta ngoba elalelana sengikhuluma iqiniso. Kuthi umuntu ocorrecta wena kule nkinga yakho ngaphandle ukuthi correcte wena ngalendlela othatha ngayo uNkulunkulu. Ngoba inkinga yakho uthatha uNkulunkulu wena shangathi ngishoti. Ngiko nalapha nje ukethi uNkulunkulu utekushoti. Wathi correcta Petro masinyane wasingosi ngenxa yezwi lakho hayi wena man wasaka correcta asingenxa yezwi lakho wasiyothatha umkhumbi wasengiyangena ngoba sekunezwi lakho the moment athi Jesu hey hamba ubambe tinhlanti abetshela tinhlanti Jesu ukuthi athi phumela tibhace khona tim
ene-10 la Petro. Bamba phela Hebrews chapter 11 verse 3. Ngekukholwa siconza ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngezwi lakhe kwaze kwathi lokho lokubonakala kokwavela kulokungabona. Nangathi nje qhubekela ekujuleni ubambe tinhlanti abetshela tinhlanti athi gijime. Umuntu labe kase stumbling block lapho ngoba tinhlanti setitsheliwe kwase kungiPetro qobo lwakhe. Kodwa uleleleni ke nangimake na. Wathi nami ngiyafuna kuyolala ngitele wena la. Futhi bengithudula nangidala. Mathi correct asingenxa yezwi lakho angena nato datiphuma le latiphathe khona titala longi lamine letino letikubalekelago lamuhla kunezwi atigijime tingene ne-10 lakho atigijime tingene ne-10 wena utawutemukela ngekukholo. Life is about faith. Bathi angikwathi lo sikuliqiniso kangakanani ngakufunza encwadini. Basi kwakunemntwana lo wadalwa walahlwa ngunina wakhe ehlathini ngoba kukhona omakela balahlanako ehlathini. Basi lo mntwana wahlala lapha ehlathini wondliwa ngemawabayi ondliwa tilwane naye tidlakanye naye. Abukele letindizako angimathi lo mbhalo ukuthi wayisho utshwalena wathi lo mfana I believe I can fly njalo I believe I can fly basi wandiza njengenyoni. Kodwa ngeke ngacabanga nangabe umuntu lo njengawe akhona kundiza ngemthanyelo singayiphikisa njani lencwadi. Lapha ehleli khona unesimanga ebukhoneni bahlala nenjabulo. Jesus, igama lakhe yebo isiphephelo
Yezwi lakho Nkosi. Jesus. Masifunda incwadi yaMakhamba mwana mkhichimi. Masifunda incwadi yaMakho. Chapter 6 verse 48. Lalelani. Thina sikhonda uNkulunkulu lovako nalobonako. Number 3 abese uyenda. uNkulunkulu akathi angabonga abone ahlekise ngawe. But usangabona uNkulunkulu bese uyeda. uNkulunkulu lonjani kodwa? uNkulunkulu lonjani kodwa? Lovako, bamba indlebe yakho. uNkulunkulu lonjani kodwa? Aphindele njani? Awesebenza njani? Hamba phela utamuva lokhuza, utamuva Moses asedule nzabeni. Akhuluma uNkulunkulu naye. Moses, senguve ngempela kukhala kwebantwana bami labaseGibhithe. Ngoba futhi sengubonile nekucinzetelwa kwabo. Ngakho ke sengehlile. Uma ufunda lo Marko chapter 48, Marko 6:48, ngilandzele indzaba yaPetro ukuthi Petro kwakungilenye nje indvodza. Verse 48. Wababona ngoba vele nguNkulunkulu lobona. Lalela la, ukubonile. Amen. Vele nje wente njani? Ukubonile. Wababona ukuthi basigwedla kamatima. Hayibo. Simakethi ubonile wena, uyigwedla kamatima impilo. Uyawushaya December nje uyigwedla kamatima. Ukubonile. Futhi ukuvile nekukhala kwakho. Wanela kubabona kwathi kungakasi. Wathi ekuseni kungakasi emkhathini hour lesithathu. Yes, oh kahle. Ngike nganaka ukuthi there is something different about the fourth of the night. Nento nehlukile lapho. Bokuyinaka. Ngesikhathi bangena elwandle, uma ufunda Exodus 14, bewela bangena lapha elwandle. Naye impi yafalo naye igijima esihlabathini lesomile ixosha lemile. Simakathe kuthiwa ngomlindo wokusa walunguza asesefini. Walunguta. Hey ngiva shangathi namhla utawulungutela nathi takho tinkinga. Naba labakosha ngemuva ngiva ngasitawulunguta nje athi. Kwawe masonto ethi ngqola. Baba basebaphesha kwangaphesheka. Bagcina bathi hey Faru siyafa uNkulunkulu uyabalwela labantu. Sixosha abantu labahamba ngetinyawo sigijima ngemahashi kodwa kulwa kwaNkulunkulu phela lo. Ngoba ngomlindo wokusa asalungutile. uNkulunkulu uyalunguta nje angaphumisi wonke enkingeni yakho. Alunguthe nje. Nomlindo wokusa weda Jesu
Jesu weda kuba hamba iti kwemandi. Hayi wena utile man. Waconza embili washaya Bambala kumathi weda Jesu ahamba etikwa lenkinga. Washaya ngathi uyedlula. Hey wena nawufunda Matthew 14. Uthi Matthew banela kumbona bathi sipoko phela lesi. What's Jesu manini spins akusiso sipoko ngimi. Wathi Petro makunguwe Nkosi khuluma lifi phela. Uthi kimi water Petro. Wathi Jesu water Petro. Petro wagibela etikwa lelivi water Petro. Kukhuluma umdali athi water la kungahambeki khona la ku possible khona uhambe babute ukuthi ufike njani la. Bavalile babute kufike njani la. Fike kanjani kuye ngani. Ngikonke sekubhalwa ke nakuthiwa life is about faith. Lolu ngilitawuphila ngekholwa. Lolu ngilitawuphila ngani? Tokuya ngekholwa. Babe wethu Abraham kuthiwa ngibabe wani wekholwa. Nguye lo Abraham lo watshelo Abraham utaba ngibabe wetive letinyenti. Dololo umdlwana. Utaba ngibabe wetive letinyenti njani kungekho umdlwana. Kanti ngesikhathi uNkulunkulu akwethembisa ngesikhathi wena usabamba lapha nalapha letethembiso usatibona lokuthi ukhona lento ngiyethembiswe uNkulunkulu cha ingcono ngoba ukhona abantu angisida lapha na awume uyema uNkulunkulu ngaleso sikhathi leso emele kusaza phele lamathenjana lo wavusa lapha emaqeleni ningiva man amele kusaphele lamathembana utodependa kuye ngqo. Kuthiwa ukuthi nase kwentekile uthi akusilo lusito lwemuntu ke lolu ngusimakathe ke lo. Kwaphela ke nakuAbraham. Kwasase kuphelile kuAbraham usuyafika. Wena kungakapheli base uyakhumbula indaba ukuthi mamba. Kwase kungakapheli nje uAbraham asabona ukuthi umntwana usengaba naye. Was Abraham kwasuka Sara. I'm sure lenzaba yavela kusara vele yavela kusara iBhayibheli lisho njalo ngoba Sara abekavile nabathembisana boAbraham nabani naNkulunkulu wathi baba uyathi mina sengiyabona mbamba lento lenethembisana yona naNkulunkulu istumbling block kuyo ngimi ngoba uNkulunkulu akazange asathi lo mntwana uphumela ekhalweni lwami wathi uyophumela ekhalweni lwakho uyoma ngibabe wetive letinyenti. Manje babe mne bengibona lokuthi ungene la kulo Hagayi utothola lo mntwana at least lelifa lakho lingabi labo Eliyabe libe yengadi yakho. Abraham wathi uyathi lo mbono ke make ngathi ungiwosibili wangena Abraham wasinakangena Abraham watala Ishmael wasinakatala Ishmael ngichapter bani chapter 16 angithi chapter 17 wavela uNkulunkulu Abraham hamba phambi kwami unganaqala asicale phansi ngoba leli ngakwethembisa kona angashintshi kodwa ngeAbraham noma sonile angulahla ngashintshi kuko tethembiso taNkulunkulu akwethembise tona noma sonile akakulahla kodwa uyakulinza ukuthi uphindze ubuye letethembiso taNkulunkulu ke lethu angeke akusithi lapha ehlathini ungakabuyi. Abraham hamba phambi kwami unganaqala so ukhohliweni phela wena ngibabe wetive letinyenti ase Abraham uyathi sengiyayikholwa ke lento leyisho konyalo ngoba nangu Ishmael awufunze wena namba nabathathu uyacoca short phela nje une titori short awumati wena funza wena mntwana wathi Abraham sengiyayikholwa ke nyalo lento uNkulunkulu loyishoko ngoba vele ngingibabe wetive letinyenti ngoba nangu phela Ishmael wesiNkulunkulu leAbraham man ukhona naSara lapho uyalalela wathi uNkulunkulu leAbraham man angisho mina ngaIshmael so la ufiki nami nje angisiyicomputer emavesi ofika ngani wena
wathi mangathi hayibo angisho lo Ishmael akuzo verse 16 lo hayi angisho ngaIshmael kodwa ngisho ngalo Tewuvela hayibo lalela la ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu abe correcta Sara funzani phela Ngitakupha intalo lenyenti ngikwende tive letinyenti. batshele kuthi verse bani Chapter 17 verse 6 Genesis. uqaleke kwekuthi athi hamba phambi kwami unganaqala noma sewuphumile esipolweni kodwa lalela Abrahama thembiso tami izethembiso senkosi Jesu zigcine kunesintaba nokuba Singewe sethembiso verse 6 lo sis funda verse 5 na 4 Nasi ke sivumelane sami nawe. nasi ivumelwano sami nawe Abraham Uyawuba nguyise wetive letinyenti. wena unguyise wethi once uNkulunkulu okwethembisa ngeke ahlala ngakwenti lo uyathi usingiyacabanga ukuthi nayo into nayo la ngethembisayo naNkulunkulu ngase nginayo ngihluphe ngekumngabala 1986 nakangibita angibitela kuyoshumayela ukuthi ngiyoshumayela livangele ngangihamba kwakungumgcibelo singasebenzi le dulu lele bengisebenza khona ngangibuthi kuswanguphi khona le ngihamba ngiya esitolo ngiyothenga mangiya lapha esitolo lenza ingigudude ebusuku bonke lokuthi kunelubito ofana ngiyoshumayela ngiyala nginetizathu tami futhi tekwala ngibone abantu ababitiwe mne bahambe baqela ngathi yo la kunje ngeke uzuqhamuka ugcoke isilamba sakho athi umntu awaye kuthinzini inkosi ngalesilamba athi mina ngeke mamane ngeke vele nje ngalile ngathi angeke nginetizathu ngeletinye ngeke ngitibale bengitibala ngathi ngeke en yaphinzi yangiphinzi indoda kaSibandze sesengise Bible College 1993 khona lomnye baba kaSibandze leNewhaven lwakhula nababe babitana ngabomnakethu ngase ngithi ngiya esitolo ngahlangana nayo inesitolo yona yathi oh shorty my boy ngathi yebo baba you have joined this poor organization ngathi which organization of pastors poor you will die poor ngathi wayiphinza so kwakufika lapha nangiya lesitulo kukhulunywa lokuthi ngilwa ukuthi angiyi kweShumayela angiyi ngifuna ikuphuya mina ngifuna kwalethi ngomo tami ngifuna kuba nani kwami kwathi uNkulunkulu asobhekise emehlo akho ubhekele wena uNkulunkulu akagcinanga ngabo Abraham akusiphakamise emehlo ubalethi inganyethe ngiyakwathi mina wakusho kimi wathi asowubhekele ngabheka le ungibukisa indvundvuma etikotela tabobhiya nabo Coca-Cola nemabhodlela ndvundvuma ngiyedlula uthi ungakhona ukudibala lethi into le ngiyakhumbula kusingabala ngagcina ku20 ngase ngidawuhlanya ngayekela le ndvundvuma ngathi hayi ngeke Nkosi wathi uNkulunkulu wena ke lifa lakho lingaka ingomo takho tingaka as a result ingomo yeqala ngqa emhlabeni ingomo yeqala ngizange ngithenga mina ngayiphiwa indvoza kaBhero make Dlamini la moneni la yangiphala iblamane netimbuti eting3 emva kwaloko ngaphiwa abantu utimbuti kube bese ngineliplaza nje ngase tingako nje ingomo tami ngase nganga letikotela
ngoba ngeke uNkulunkulu akhulume angabasenda. Kodwa noma kungakenteki kimi kodwa kwenteka kubantu abami. Ngoba thembiso takhe ngeke zizitiwe. Kuyawuhlala tinjalo. Awukuthula ngoba besebandleni. Uthola ngoba uyathi uthi ngigcine senginetinkomo lengazange ngathi sengadlamini. Ngike ngathengisa 25 wetinkomo ngathenga iloli. Bese kuliye sethi lapha ku 70 ngithengisa 25. Lengazange ngithenge ngisho yinye. Okhokho silethi kontela yinto lekhona leyo. Nasi thembiso sami nawe Abraham. Nasi vumelwano sami Abraham. Wena ngiyakwenta ube ngibabe wetive letinyenti. Qhubeka wena mntwana ngitovala. Yewena kunetinto lethe. Yewena kunetinto lethenjiswe tona wena manje sewukhweshile kuthi. Libito lakho lingeke lisaba nguAbrahama. Kodwa selitawuba nguAbrahama. Hey wena libito lakho ngeke usaba ngisihlupheki. Utaba ngiphumelele. Ngoba sengikwende uyise wetive letinyenti. Sengikwente waba ngibabe wetive letinyenti. Ngakupha intalo lenyenti. Ngikwende tive letinyenti. Labanye kuto bayawuba ngemakhosi. Qhubeka mbani waphendula. Ngiyawumisa sivumelwano sami nawe nentalo yakho. Emva kwakho etitukulwaneni ngetitukulwane kube sivumelwano saphakade. Ngiyawuba uNkulunkulu wakho naNkulunkulu wetitukulwane takho emva kwakho. Lelive lewusihambi kulo ngiyawulinika wena netitukulwane takho emva kwakho. Lonke lelive laseKhenani liyawuba letitukulwane takho libe lifa lato phakade naphakade. Mina ngiyawuba uNkulunkulu wato. uNkulunkulu wase uthi kuAbrahama wena ke sawuyawugcina lesivumelwano sakho. Verse 18. Abrahama waphumisela. Wabona ukuthi nani siwaphumisela kusho ukuthi lendaba eyikhuluma legatsi enhlitweni. Funza 18 mvanami. Abrahama waphumisela wathi kuNkulunkulu kube mane Ishmayeli abengemukeleka kuwe. Kepha uNkulunkulu wathi cha, Sara umkakho utakudalela indvodzana uyethe libito uthi nguIsaka. Ngakumisa sivumelwano sami naye nentalo yakhe kube sivumelwano saphakade. Lona likuphila lona. Igama lakhe. Liyaphila lona. Likuphila lona. Chapter 18. Ngepha bo Abraham na Sarai verse 11. Ngoba bo Abraham na Sarai bese babadzala kakhulu. Sarai abesangasayi ngisho nasesikhatsini. Sarah, okay. Verse 10. Simakathe wathi kuye, impela ngitawubuya kuwe ngeminyaka lotaka ngasona lesi sikhathi. Sarai umkakho utawuba nendvodzana. Sarai wakuva lokho ngobe abesemnyango welithende emva kwaAbrahama alalele. Kepha bo Sarai bo Abrahama na Sarai bese babadzala kakhulu. Sarai abesangasayi nasesikhatsini. Sara wathi hlekela nje. Wathi mate wathi manje sengimzala kangaka nenkosi yami Abrahama seyigugile. Uthi ningabe nisaba nayo leyo njabulo. Verse 13. Funda ma verse 13. Simakathe wathi kuAbrahama uhlekeleni Sara. Uyabona kulo verse 12. Kulo verse 12. Ngeke ulale wena.
Uyalala nje mbamba. Ngihlole. Kulo verse 12. Ngoba lithi Abrahama abesagugile na Sara asagugile asangasayi nasesikhathini. Uke uNkulunkulu Sara ngitawubuya mina lo mnyaka lotaku utabaphethe umntwana. Ngiyova muslo. Uthi ke Sara mina nenkosi yami seyiguge kanje nami sengiguge kanje. Ngithi mina le tindvo ngeke ube nato sasebenzisa le logic yemfundo yasemhlabeni. Angathi ngabe siyevana yini. Lo verse 12 la singisini sikhona lesilumbi lengingasathi ukuthi ngisilumbi bani. Kodwa le version lethi yona Sara wakhuluma waphimisela. Wathi ngiyathi nokuthi umuntu kuzabe nemfana kufanele kwendekeni. Kusho nangisimelane. Ngibani le version leyo? Now International Standard Version lalela funza. That's why Sarah laughed to herself, thinking, after I am so old and my husband is old too, I am going to have sex. Am I going to have sex this night? Am I? That's a question. Funza 18 mbana. Uhlekeleni Sara asembala ngitawutala sengimdzala na. Wena uNkulunkulu akasiwe ngingatshatwa ngo. uNkulunkulu enyanya nje ngingatshatwa ngumuntu. Ungibani wena usongaze ungabade uNkulunkulu? Usangeka kunikela la sithi utakunika kona. Ungibani wena ngabada uNkulunkulu? Funza mntwana. Athe wathi kuAbrahama uhlekeleni Sara athi ngawudala umfana sengimdzala kangaka. Kukhona yini lokumehlula? Lokungamehlula simakade. Kukhona yini lokungamehlula simakade? Kungaba yini lengehlula simakade? Njengoba sengishito ngawubuya la kuwe ngeminyaka lodako. Sara utawuba nendvodzana. Sara utawuba nendvodzana. Wabuya Kodwa Sara waphika. Bam. Romans chapter 4. Asambe sofuna Romans chapter 4. Sengiyathandaza ngiyahamba. Ufuna Romans chapter 4. Umfunde ngegood news. Romans chapter 4 uthi uqala ngalo verse 16. Funda 16. Ngakho ke sethembiso semukelwa ngekukholwa kuze kubethe lo tawudishaya sifuba ngaloko. 1 2 3 start. And so the promise was based on faith. So that in order that the promise should be granted as God's free gift to all of Abraham's descendants. It must be guaranteed as free gift from God. Hayi ngetikhwepha takho, free gift from God. Kungabikho longatibonga. Qhubeka. Not just to those who obey the law, but also to those who believe as Hayi Abraham did. emajuteni kuphela, even to us as Gentiles. Qhubeka. For Abraham is the spiritual father of us all. As the scripture says, I have made you father of many nations. So the promise is good in the sight of God, in whom Abraham believed, the God who brings the dead to life, and whose command brings into being what did not exist. Sure. Abraham believed And and hoped, even even when there was no reason for hoping. Then And he so became the father of many nations. Oh, you ain't a man. It's all about faith. Letinfo Gulungul swati lungusa tikona tonke, but you receive it by faith. Asilomnyum pali, our faith is the hand to receive from God. Then if you don't have faith, kushogogoguti, you don't have hands to receive. But maste ukemukela njenge mathodzana Abrahama nemathodzakati Abrahama. Lalela. Hamba phambi kwami unganaqala.
guqula le ndlela uyihambako. Yabona le ndlela le madodza abantu. Shintsha yona. Shintsha yona. Lale ndlela yakho yengane, shintsha yona. Shintsha, hamba phambi kwami. Kunetintfo la kwetsembisa tona uNkulunkulu. Awukatibambi, ayikho inkinga kuNkulunkulu ikuwe. Ngiko ke nasofunza Luka chapter ngibani ngiyekeleni nami. Kodwa ngiyamuva nje nakufunza Luka chapter zibanibani. Chapter 17 verse 5 bathi bafundi, Nkosi, increase our faith. Nkosi, yanzisa kukholwa. Asimene nya. Ngijulise Nkosi othandweni lwakho. Yandisa mabeke yami. Di okukholwa. Sengifuma nawe. Tatu